Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala kok ubete rusuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mandum yang salam, insyaallah kita yang mandum musapat dalam surga Allah. Kadulme malamnya pada duduk lagu yang punten yang londoan hormati Tungku Geci, Tungku Imum, Ketua Pemuda, Tungku Imum Kampung, dan mandum tungku-tungku gure-gure londoan yang londoan hormati kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang bahagia, dan yang londoan hormati Ketua Pemuda dan seluruh pemuda Kampung Matang Tengah. Yang luntuan hormati para hadirin mamandung pokok si, yang luntuan hormati urum kak kacang, urum kak balon, urum kak somai, urum kak pop es, dan urum kak mie calu, mandu-mandu luntuan hormati. Oke, apa lagu akan ulme, lagu yang pundat. Lagunya menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad di Raudhah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah. ركت عيناي سوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغاله راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صنبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي ودوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صنبا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا نبي الله يا رسول. Kapan aku jadi lepas tu? Kepala ibu kasih lagi biraya Nyoy Jakrung yang cukup bawa
Irama Jakarta pos 2 malam. Pulsake kabeh. Menan ku tekan. Assalamualaikum Bang Haji. Alhamdulillah Bang Fatih. Bang Haji, tadi saya nyanyi di kampung Matang Tengah lagu Sri Almuna. Di Jakarta ada apa enggak lagunya kayak gitu, cerita tentang ibu kita. Alhamdulillah dalam kesempatan ini memang lagu itu sudah saya karang dari tahun 1950. Begini lagunya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Hai manusia, teng 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 teng, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itu bersama Soneta Terlalu. Kapal Rupaci Roma Irama Rupaci nasi lagu lagi Sri Almuna. Yang cukup gawat ku telepon ngan lo di daerah pokoknya sekolah terus Lebanon, Palestina, Syria, iki belahno Lebanon, awak Arab. Keluarga Haji dino di Palestina sih. Gara-gara awak Israel cukup paling pokok Palestina tuh. Halo, assalamualaikum. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Yo kok bahasa Aceh, ndak mau bahasa Arab. Halo. Ada enggak lagu di daerah Arab itu cerita masalah ibu dan anak? Naam, alhamdulillah ada. Ummi summa ummi hatta akhir yawm fa umri hubbi mil awil hayati wa hammu hammi illi kaddar khir hada khirha bidhammi wa isbi ummi. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, syukran, Masya Allah, ya Rahab, Masya Allah. Lupa sih daerah Arab Cina lakukan. Yang cukup gawat, aku telepon dengan ke daerah Cina. Daerah Beijing, pada tempat pegang Honda, plastik juga motor, pokoknya inang kampung ki. Nanti Guangzhou. Halo koko, ni hao ma ni tong jing sing sai jing de tong. Nawak Cina no baik poke itu. Rupanya daerah Cina ini nasi lagunya. Oh ya koko, silakan nyanyi terus. Gimana lagunya? Hậu Tây Bộ sinh sống yên tình này, Hậu Long sư yốn này, Hậu Linh quang. Hậu Tây Bộ sinh sống yên tình này, Hậu Long sư yốn này, Hậu Linh quang. Artisi adalah untuk nuworomo hina kaca menyangin naik tuli. Bela kucing baju tu. Ikan sapi-sapi apa punya? Cukup gawat daerah Cina mentena, wati masa dinasti Chang. Oke koko kamsia yang ni hao ma ni tao zhen ting gong guan ting ting tang hou guo deng deng. Yang gawat lom, patah nangan kelom. Oh darah India.
India, daerah New Delhi, lewat Bangladesh, Rohingya berarti kampung, pokoknya kampung plano. Halo ane, तो प्यार का हम तो फिर गरीब बेर हम तो फिर गाली बेर हम तो फिर गलेगा क्यों प्यार का हम तो फिर गाली बेर हम तो फिर करे मारेंगे हम तो फिर गाली मारेंगे दौरी हम तो प्यार hana dong biar aku lah pawaro ni. Kutanya daerah India apa hana? Dari zaman kon kanau sukolom na Amitabh Bachchan kana lagunya. प्यार हम तो फिर करेगा तेरे हम तो फिर करेगा बार का हम तो फिर करेंगे तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे दिखा तेरी ताना सनम. Penyanyi India bila becut. प्यार होता है दीवाना सनम अब जहाँ से कहाँ जाए हम किसी को देखा भी जाऊं. Kara itu film suagam. Nyana itu cukup kawan. Husni Al-Munaki paling nyanyi, Ijeh di Cina paling nyanyi, Ijeh di India paling nyanyi. Macam-macam nah. Yang kenyan adalah kaum mak yang bertuah, kaum ayah yang bahagia. Itu adalah seni. Mayak pegah legok. Alah pun seni ya. Hana mau tahu seni. Berarti drone and antena. Dalam Islam cukup raya pengaruh seni. Neu wate orang ibang. Kena nonton TV jamun. Atina dengar RCTI pada maghrib. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar RCTI. Urus ini ada perhelom Indosiar. Allahu Akbar Allahu Akbar Indosiar. Menyenatikan waktu TPRI samun. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Gue pakai sini. Anak gak kemana-mana lagi. Di Arab Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Muhammad. Kepegang oleh Rasulullah, wahai Bilal, saya mendengar telapak kakimu di dalam surga. Bilal mendaude, tapi kaki dengar oleh Nabi Muhammad, su tapak kakinya dalam surga. Bilal bin Rabah, wati gazan, wati masana Rasulullah, menuh gazan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Gue pakai irama, punya sempat hana pakai seni. Cukup kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak paten lah. Mana paten? Wate tuhu la ilom. Ini kena iramaji, nasikoh, bayadi, nahawan dan soba patle jian. Baik ni pergi lewat drone. Do re mi fa sol la si do. Di Arab nah sini. Do re mi fa sol la si do. Nya perlep ke irama nyan merno. Acara ini juga disponsori oleh Ayam Cap Jago. Si kawan mana utun. Jadi rakan-rakan
Nyan mantong. Yang penting malamnya bek nek jak nak kalan kem laku. Laku Cina, laku India. Yang meropok ngawak Cina mantong ipohke. Hanya apa lu bilang itu lagu ada itu macam gimana itu tangking kongke. Ipohke. Yang penting tidak kena malamnya dengar dakwah. Wati sampo deng le gure katanya. Bejit ke sabah ilmu, bejit ke sabah pahala. Bejit ke sabah ilmu, bejit ke sabah pahala. Bek ja di ilmu hana memang pahala hana. Nyaman. Untuk wati kepeluh sampo ni gure katanya. Kaki rakan-rakan enak mantap. Nyonya pijit. Okey, baiklah Bung Roma. Terlalu. Okey, kacau lagi lu akan komen seri bepoh lagu tu. Mati ke betul hukum. Sayup kapuno katimo buleni badan kaki katimang kamanyang bak arung rimba mata kapenge cit kade donya tanyo pandang kamu ho jalan tujuan arah wongen kisah kiban bala Allah ya Tuhan dua urenyan soe bayu jasa poma pelahe kajile iruman ayah jerabadan kamu gepelara kamu jiro hudip mangat karena pangkat dalam dunia nah yang malim jid ketungku jid ke guru basi kula berkat mata yang hantom tu sabe nero poma ayah poma le sembahyang nelung jaro wahai epo anak kamu berbahagia Kapal rekan-rekan mamandu berkekurung kemah usikum binafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu lagi izin lu lagi mahlum awai batu lenwo karena duuh lenwo lebih din beng kau mak kopayah dan rekan-rekan memandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.